I'm very grateful. Nungai gum kisulay tabo osama samda chukchawo patimna laipaki ni yengaga vole pon privilege sai de labe am pavni. Why do you choose Congress? Congress is to Ideologically khara sana bai tare ko aduga poche practical oina akoi da tawraiba pot mayam sida mami sami oina moige B team adu da ina party am leidana BJP government tawraiba handak ta thatra mo heta akoi problems tum continue to am ta thok ba mong da India da tawriba mong da to depend the opposition party the chirak party adu practical ground the so ko gi organization structure sana leijaba party ni adugi politics is something objective se kitang kambi mo. I politics ta hana dum yawe hai duni hai ne ko anybody ako mem ta ai kenu ta hai jauge bse mem chupa anda wam there ba electoral politics hai ko electoral politics si lein mem chuno yauri ne vote hada ba mi khatan ne vote hada ri se electoral politics yauri na tro yedi vote lep ka vote hada ba mi ani dugi ani mak to am he yaw da electoral politics ta de na tro ai lep ki wani ba na vote lepa jeng sai magi state ki lenga ki pot dai da matai de ki sungwara aba leidana som I na khabar de I da na ngang to si ai tabi usya de to de tabuk to tar ga ti chahi manga mu ki dedicated in public service am tai yenge to ge na chang pani da han da chang ge khalam ba na te da sum to je pelak ro adu ge Laiba program me am gi bihu namong goi ta di ta mo na takhat pa ga first priority na thamba kanoj kai kai lege auzik akoi da yamna chahi lising ani hum le ko da mayam su dungai na aisa pen da bai tar pai puna le malam che hairaga kunga tong milan de gumba hokok chai khai dai lan gum dai gumbi minu si thoi da ba digi adum si ai gi number 1 akoi gi lost prestige hai ga da kunai mo hining da koi gi mingon is a jahan da bu sit ta ba to si ma yenga bu khap thamai na ta si gi si turn around to bom chang aina khale duga anobu manipuram sengin khale koi manipur kari oirami hoji kari oiri anobu kari oi kon thui hai bisi adugi pandam duni mayam punna tanar ga sang aduna aina aisa koi na politics yauru nu ta haise boti loin thadarin electoral politics aina two sides of the same coin ni sen namagi mamai ani du ne bo thada ba mi ga bole pa mi ga ise natra adu dei khalaga lenga ini lenga isna pelak na mem paksau sauri na lenga na soire na aduna sanga ibisi da masigi lenga ki pot che khoi da miyang isam samna da bom tawe ko adu sen thum gi kai gi tawba na ai di hana dei simam khangui yaw ngani PCR man ko campaign am tawre sei tara 22 ko ai di sen thum da taw da vida lai pa ki issue da lai pa ki hirum da maya ai khama aduna Delhi the vote of the Tilo woman, Higala could the vote card, the guys, because I'm talking to the Hanman. I Changai say, I know political culture, Missiki, saying the Mayumi Olaga, Pasako pay, vote lepada, the Geduta, she should not talk with that. Miang issue that Miang Lepaki issues up for Miang Lepaki Hiram the Toga, Lengato, we culture a mouth. I do not target the Agumakasulator was out to Saraga Lazaba when the scheme by the when a Vole Pins and Miangi. Itil dugi mama ichum gi wane adugi chumi ne san ko wale confidence le gaje kamai le bigeta see I call isan isabu izat le hanse self respect yaw se less respect yaw raga I call gi self respect yaw raga ko sen tum na tog da vida hanak lai se 2001 da su itil ma wang la am ne ko gi 2004 da su la ke ni adu mama ichum ngam hoge ba shoot na vote ka da dum to ke ba handak ki sidi vote ne na lobi go noi gi mon to di manipur gi ano ba yawola ma chumna na ba mama ya ma chumna mayam sa ai khakna voice oi bai wane ai gu mama yam duna koi lo na mak ti vote pa ya da ba na ai na mahut chin ba gi wane ba pen da ba mayam gi voice oi na mahut chin la ga chat ke na la ko gi ai se akoi tana gi ne akoi sigi hayeng ti ba yai adu final di horen meeting ga loira ga taw expectation de kamai le bigeta mo ko sida Yes, asuk kaina ko gi ithil parwa mai manipur na handak sidaga amuk sen thum daga chat khade ko lekhat pa yang wani
aduna adugi movement am tau sang khale ko Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ